Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ra nam la du usamla Donbester Syiemlieh haga Jingiakhun Delhi Open MMA Championship 8,000 arpulai balapnya daka All India MMA haka kerdan strawweight division hadian bola penliam no ya saungut kirang ya kura kari India. But uni usamla uladap banyak kon hadu khat sau teliki amateur MMA fight but udang pen kre yala dia ban yo ya ka professional license but lingba ka jing job ka bak menta ka kenti ulapan kre ban long kum u professional MMA fighter. Usamla Donbester Syiemlieh uhap banyak kon arpusan teliki amateur MMA fight ban yo ya ka professional license. Usamla Donbester udai ubala yo ya ka jinghikai na uba chorus marwen u professional MMA fighter na riboy ubadeiru utrai jangka ground and pound MMA gym. Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela